Dhaggeeffattoota fi daawwattoota Adoolawwan Televezyiinii baga nagaan ooltan jennaa. Amma sagantaa tokko irraa oollee gara qe'eetti deebinee jirra. Sagantaan kun maal fakkaata, maal irratti xiyyeeffata jedhumoo akka armaan gadiitti isinii dhiyaata. Hanga dhumaatti akka nu waliin turtan kan isin waliin jiru an Fitsum Xilahuun. Turtii gaarii. Biyyi keenya Itoophiyaan waggoottan 2000 darban asitti ayyaanota waggaa waggaan kabajju keessaa tokko ayyaana masqalaati. Uummanni Oromoo ammoo ayyaana kana bifa addaatiin kan kabaju bacaqii gannaarraa bahee booqaa birraatti nagaan bahuu isaatiif, akkasuma dukkana keessaa ifatti bahuu, galaanni darbee bishaan taliilatti caffeerraa margatti midhaan faca'eerraa abaaboo fi firiitti yeroo ce'an waan ta'eef Oromoon qa'ee isaatti adbaaritti bahee waaqa kanaan isaan gahe galataa galcha. Yeroo afraasaa tulluutti ol bahee yaa waaqaa gurraacha rooba namaa fi horiif lafaaf margaaf toluu nooroobii jedhee waaqa gaafata. Yeroo birraa kana ammoo laga bu'ee yaa waaqaa baga bacaqii gannaarraa gara booqaa birraatti nagaan nu ceesistee galata kee jedha. Ayyaana masqalaatti adbaaritti bahuudhaan daamotii dhaabuun farsoo fi daabboo akkasumas daadhii habbuuqqata. Haaluma kanaan erga masqalli darbee dhalattoonni magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Ekkaa Xaafoo mandara Gololee waggoottan 3 darbee asitti haala haarawaan hundaa'ee feestibaalee yeroo hunda onkololeessa 30 qophiin guddaa ni geggeeffama. Bara kanas yeroo kamiyyuu caalaa aanaa Dambal Xaafoo mandara Gololeetti sirna ho'aadhaan kabajamaa jira. Bulchaan mandara Gololee obbo Biraanuun mandarri Gololee adbaarii kana irratti sababa argame kabajuu kana fakkaataa jedhu. Asbaariin tokkoffaa asbaariin mandara Gololee jiraattonni mandara Gololeedha. Waggaa waggaadhaan asbaarii kana irratti argamanii ta'u wal baruu, hin kabajuu, waaqa kadhatu, wanti biraa wanni as jiru jecha waaqa ofii kadhatu, wal arguu, wajjiniin taphatu, wal hubatu waggaatti yeroo tokko jechaadha. Kanaaf inni tokko ummata addaaf faca'ee jiru, ummata gara gara faca'ee jiru, ummata naannoo kanatti dhalate waggaatti gisee tokko walitti qabanii bakkee kanatti wal arganii waaqa ofii akka kadhatanii kana jechaadha. Inni lammataa namootii wal lolan araarsuu. Kanarratti koreen keenya ciminaan hojjechuudhaan 2007 akkasuma namootii walitti muufatanii wajjiniin hin teenye wajjiniin hin nyaannu jechaa turan araarsanii asbaarii kana irratti fidanii jiranii jechaadha. Deebisee ammas immoo 2018 akkasumatti namootii walitti muufatan barbaadanii fidanii walitti araarsanii egaa koreen filamtame kun hojiin isaa hojii asbaarii kabajuu bichaa odoo hin ta'in hojii araaratis hojjechaa jira jechaadha. Hojii gaarii nama wal lola asbaariin komiin jaalattu komiidhaan akka walitti hin dhufne dursanii guyyaan asbaarii kun odoo hin gahe araarsaa turanii jechuudha. Kanaaf koreewwan kun galata guddaa qaban, kabaja guddaa qabanii jechaadha. Hojii guddaa waan hojjetaniif jechaadha. Daffaan harka qallee jechuun namooti harka qallee ta'an asbaariin kun nyaataaf dhugaatii hookanis walitti dhufee taa'ee wajjiniin wannoo chuuchaa odoo hin ta'in warra harka qallee ta'e, warra humna hin qabne, warra haqimii hin qabne kana gargaaruu hojii kana hojjechuu qaba jedhamee koreen kun hojii kana hojjetee barreen gaddaa warra adda xajjii maakoo jedhamu harka qalleedhaan fudhatamee asumatti simbiratti jechaadha. Egaa gargaarsi calqabamee jira jechaadha. Adda xajjiitti maakoo
waldeen hojjechuu jiranii mulanan ibsuu danda'a waan isaai egaa isaaniif maaltu godhama jennee waadaa seennee mana ijaarra jennee waadaa seennee jecha mana qabanii mana ijaarraa jennee waadaa seennee jecha ijaarame xumurame kaleessa ndoo miti galchine inni turre jechaadha garuu akka ta'e wanna xiqqoodhaaf odoo itti galin hafanii homaamotii qixxee xumurameeti galatoomadhaa adde balaayinechi tibamu obbo Sisaay Nagaash koree keenya nu galateeffadha darabaa keessa warri achii maakoo mana ijaaranii itti galuu bichaa ta'e dhumeefii jira manni ijaaramee jira jechaadha. Kanaaf koreen kun kana hojjete asbaariin kun kana qaba nyaataaf dhugaatii bichaa odoo hin ta'in yookaan immoo asumatti teenyee waan biraa haasa'uu odoo hin ta'in kanatu hojjetamaa ture. Kanaaf kana sirriitti akka nu hubattan uummannis fuuldurattis harka qalleeyyii akkanaa waan qabnuuf nu gargaartu hin hojjenna harka qalleeyyii keenya itti deemnaa jechaadha. Kanaan hin dhaabbanne kan warra Xajjii Maakoo Faasigaatti wanta isaan barbaachisu qarshii 15,780 han harkatti kennina wajjiniin qarshii 12,580 kun hanqaameti kaamirratti jechaadha. Akkamitti ganan hojiitti maalaa hojjetan hin jennu eelee biddeenaa binnuufi laaqechi mi'a isa wajjiniin hojjetamu hundumaa haa binnuufi joogidhaa jammaree barmeelidhaa calqabee waan bakkee sanitti barbaachisu hunda goonee hojii kana haa calqabanii han jedhu san koree hojii mal mari'annee hojiitti galchine jechaadha. Warri Xajjii Maakoo sa'aatii ammaa kana gazaba argachaa jiru. Gammachuu isaanii galataa gazaba argachaa jiru biddeena tolchaa jiru. Gazaba argachaa jiru biddeena tolchaa jiru itti fufuu warri as jirtan fuulduratti biddeena tolchaa waan jiraniif hundi keechanuu biddeena akkamtu jira xaafiin adiidha. Har'allee nullee finnee jirra hin argitan asitti. Kanaaf hojiitti galchinee jirraa jechaadha. Warra dadhabee humna dhabee gazaba dhabee mana taa'ee rakkachaa ture san hojiitti galchinee jechaadha. Inni kun hojii guddaadha jechaadha. Koree kana kan kana hojjechaa jiru. Koree kanatu kana hojjete mee koree kana naa galateeffadhaa dargaggoota kana. Dargaggoo qeerroo keenya kana dhugaa Rabbii ammallee isaan haa jiraachisu. Wal mari'annee algaa naa bitamuuf, firaashii naa bitamuuf, bildiribsii naa bitamuuf, kafanni guyyaa uffatanis haa bitamuuf, wanni hunduu haa guutamuuf. Kanaaf kana binnee guutuma guututti galchinee fi jirraa jechaadha. Algaa sibiilaa tokko, firaashii tokko, bildiribsii tokko, ansoolaa tokko, kafana guyyaa uffatan tokko har'allee uffatanii jiru nu wajjiniin adde Xajjiin jechaadha. Kanaaf kafanni isaan uffatanii jiru caammaraa qabee amma ammaatitti amma shaashii ga'utti kanaaf egaa adde Balaayinesh ammalleen si'a jiraachisu sochii kanatti manuufuu fi jabaadhu waan si wajjiniin jira. Obbo Sisaayis akkasumatti horeen keenya dhugaadha foggaate cimina isin qabdan anaamoti Waaqayyo isin yaa kennu jedhee ilaalaani jechaadha. Waaqayyo irraa argattu jechaadha. Galatoomadhaa qarshii keechanii hambarreen gaddaa isin kennitanii keenya bichaa mootii humna keechanii gazaba keechanii fuuldurumatti illee akkasitti wajjiniin wal qabannee warra humna hin qabne nu wajjiniin akka humna horatan goona. ሳይሆን ደግሞ እንዳይወርዳችሁ ጋቢ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከጎኑ የሆነ ነገር የምታረጉበትን 8600 ብር አበርክተናል። በቃሽ ያላ ሞራል ስጡልን፣ በደም አበርክተናል ብለዋል። ሞራል ስጡልን። የእውነት ከልብ እናመሰግናቸዋለን። ለምን ራሳቸውን አጠንክረው ከራሳቸው ጀምሮ ነው ይሄንን ያደረጉት። ከኪሳቸው ነው የጀመሩት። ከኪሳቸው ቃል ገብቶ ነው የጀመሩት። ይሄ ብቻ አይደለም። ህብረተሰባችን ይሄንን መረዳትና ማየት አለበት። አንድነታችንን መረዳት አለባቸው። እኛ ነገ እናልፋለን። ልጆቻችን ይሄንን ተቀብለው በደንብ ከከተማችን ሌላ ከተማ መጥቶ በደንብ ልምድ እንዲወስድ ማድረግ አለብን ብሎ ነው ይሄንን ያደረጉት። ሞቅ ያለ ሞራል ስጡልን እስኪ፣ ሞቅ ያለ ሞራል።
ከልብ እናመሰግናለን። በክብር ወደ ቦታቸው መልሶልን በክብር እንደዚህ አይነት በጎ ስራ የሚሰራ በቤተክርስቲያናችን ነው። ቤተክርስቲያናችን ጸጥታን ታስተምራለች፣ ፍቅርን ታስተምራለች፣ አንድነትን ታስተምራለች፣ የተቸገሩትን መርዳት ታስተምራለች። እነዚህ ኮሚቴዎች ሳይሰለቹ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እነ አቶ በልዳ እነ አቶ ብርሃኑ እነ አቶ ሲሳይ ነጋሽ ነዳጃቸውን ጨርሰው ጊዜያቸውን ሰውተው እሳቸው ቤት እንዲሰራ ላደረጉ ክብር ምስጋና ይገባቸዋል። ሌላው ደግሞ ሳላመሰግን ማላልፈው ካለብል የሚባል ድርጅት አለ። የእሳቸውን ቤት የጨረሰ ማለት ነው። የሆነ ድርጅት አናገርን አልተሳካም፣ የሆነ ቦታ ይርን አልተሳካም። የጠየቀው ወጪ አንዱ ድርጅት 1 ሚሊዮን ነጥብ 2 ነው ግምቱን ያስቀመጠው። እነዚህ ግን ችግር የለም ከማህበረሰቡ ጎን ነን፣ ማህበረሰቡን መርዳት አለብን ብለው ከኛ ጋር ሆኖ ይሄንን ቤት አምሮ እንዲሰራ በጥሩ ሁኔታ እንዲያልቅ ስላደረጉ ልናመሰግናቸው ይገባል። ይሄም ህዝብ አንድ ላይ አንድነትን በመስበክ የሃይማኖት አባቶችን ጠርቶ አባገዳዎች፣ ወጣቶች፣ ልጆች ተገንቶ አንድ ላይ እንድናከብር ስላደረጉ ለዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ ኮሚቴ ለማህበረሰቡ፣ ለአካባቢው ህብረተሰብ ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ምሁራን ኋላ መናገር ከባድ ነው፣ ቢከብድም ያው በተቻለ መጠን ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እዚህ መንደረ ጎሎሌ እና መንደረ ጋራ የሚባል አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ሰዎችና አሁንም ለመኖር እዚህ አካባቢ የመጡ ሰዎችን ማገናኘትና አብሮ እንዲበሉ፣ እንዲጠጡ፣ እንዲወያዩ ማህበራዊ ግንኙነታቸውን እንዲያጠናክሩ ማድረግ ነው። በሌላ መልኩ በዘመናዊ አጠራር ፌስቲቫል ማለት ነው። ፌስቲቫል ወይም ደግሞ ሰዎች የሚዝናኑበት፣ የሚጫወቱበት፣ እርስ በርሳቸው የሚግባቡበት ማለት ነው። ሁለተኛው ዓላማችን በተለያየ ምክንያት የተጣሉ ሰዎችን ማስታረቅ ነው። በተለያየ ምክንያቶች ተጣልተው እርስ በርሳቸው የማይነጋገሩትን ሰዎች ማስታረቅ ነው አንዱ ዓላማችን። ሶስተኛው ዓላማ በልዩ ልዩ ምክንያት ችግር ውስጥ ያሉትን ሰዎች መርዳት ነው። በዚህም ከፍተኛ የሆኑ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ይሄ አድባር የሚለው ቃል ሰዎች በኔጌቲቭ ይወስዱታል፣ በፖዚቲቭ ይወስዱታል። ኔጌቲቭ የማይረባ ነገሮች የሚከናወኑበት ነው። እንዲህ አይነት ተግባር ደግሞ የትም ቦታ ይከናወናል። እኛ አድባር የሚለውን ነገር ቅድም የገለጽናቸውን ነገሮች የምናከናውንበትና እርስ በርሱ ሰዎች የሚግባቡበት፣ ማህበራዊ ችግሮቻቸውን የሚፈቱበት፣ ባህላቸውን የሚያንጸባርቁበት ነው። ስለዚህ የአድባር አከባበር ስነ ስርዓት ከሃይማኖት ጋር ምንም ግጭት የለው። በተለይም የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከሌላው ለየት የሚያደርገው ነገር ባህላዊ ጉዳዮችን ሁሉ አቅፎ ነው የሚሄደው። ቤተክርስቲያኑ ሄዶ ሲያከብር ይጨፍራል፣ ይጫወታል። ቤተክርስቲያኑ ውስጥ ይጨፍር የሚል ነገር ግን የለው። ስለዚህ ምንም ከሃይማኖት ጋር የሚያጋጭ የለም። ለምሳሌ አሁን ለሚቀጥለው ሳምንት የኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ይመረቃል። በዛ ምርቃት ስነ ስርዓት ላይ ይሄ ህዝቡ በሙሉ ይገኛል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ህዝቡ ተገናኝቶ ማህበራዊ ጉዳዮቻቸውን የሚፈቱበትና የተጣላ የሚታረቅበት፣ የተቸገረ የሚረዳበት መሆኑን እንድትገነዘቡልኝ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ሁንደ ኬኘዩ ረብ ቶኩማ ኬኘፍ ጃለላኑ ኤጌ አቃፍቱ ወልገኙ ንጎነን ቀርሺ ኩመ ጉነ ዋዳ ገለኒ ነው ሐምሌኑ ገናፊ ቀርሺ ኩመ ጉነን ዶክተር በጅጋ ሐምሌ ገናፊ ኢዶ ከነ አሞየነሳን ሐምሌኑ ትትካት አረ ሞራል አንሳን ሞክራለ መልኩ እንድታመሰግኑልን እንፈልጋለን። እውነት ለመናገር በጣም የሚጥሩ ናቸው። እዛንስ ዋንተ ጀቹን መደርቀነ ለኪ ኮሬ ብራ ነፉ ጀደኒት ደንብድረት ጉረ ለመሳኒት ተረኒ ኩመ ድግደመተ ሰደመተ እንበር ሚያፋኑ መሳኒት ያድበታል አኒጋ ያ በልሜረ ጅራ ሁንዴ ከመጀደተነኒ ኡመድኒ ኩኒሳ ዳጋ ወጓ ጀደን አኒስ ሮተ ብራ ከየብራ ነፉ ኩመሸን ስላ ገልሜራ ጅራን ዱራኒ ደተነኒ ጋፍን ሳት ስሪዳ ኩመሸን ወዳራቱ ትገቹን አለርተ ቀለይ ከነስለይ መሪያደ ተነን ፊዚ ከላለ ካዋዳ ካቀርሺ ከና ለቡ የተንፋ ለወጋ Isala
Thank you.